Yada Apostle Dr. Nite Kotegwa say any incranchen sem yamwachi biem samo akwaba edo Adom TV bedroom jumedi so the edu sono ye bedroom kase and some no obetie wosu bi eni edwadifo a wondi dwa wokwan wo e won kran ne mountain so enene las omonsesa on nemen free ho so won ma ye krado ye de hon sam no ebebro na ya bo awuramu akwahwe spare parts dealers bi e wa boso kan say ne die import duties no abandoned so ehon na won so betumi atete won e ma no so eno ne nsem bi na no pay be de bro Adom TV bedroom kase wo share live on Facebook/Adom TV extra Go TV 119 DSTV 280 Oko YouTube search Adom TV tube kwadomonline.com and some way ni sem bebre so ewum faseda e mama Joy Trish wonon tadi bako ene shemi medi de afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se de nsam ni chiremu ankasa etie enkran kropon assembly pani awoda no ene de ato dwafri na no da ese bedru benada ene de ya yegina mu na wo mo edidi dwa wo kwan no hu nyina wo enkran no won mo asesa won ne mafiri ho se be ye kwan no mu betie na obi atumi akwa abaso dwe na ne de twato na ne santi Adom kase di kan kɔ ho ye ne adwadifo bi akodi nkomo won ma ye krado nanso won de won sam tu dwa kase no etwa so yi na da roma ye ne atena ha dada ye no mo a enti ye sra no otodwogu fam de ote bebie ye de onya de ote lolokwa de nton ade wo so ena no kwan no ena krom so ye fidodo nto shepo ye pe na mo onye ne gidigidi ye be kan yen ye sra na da roma acha de ye mehedwa ye be ma no kwa mena di ne dwuma ye de obuo be ma no amana ye de ese emutwa ne atena ate fine ne aton ya de acha me hedwa eni die mkwan so ye se acha nti sabi peni die wo se udi eni die andi obuo what ya say ekra ye foa so na kwan no na ho man yesre because ahanso a yete no sabi aha na yenya bi ehwe nkwala wo fie school fees tua sabi mema ne ye wo ba ti ase owuo yesre no ye twa like dadaada ye wa ha no bibi ne wo de omfo omani behwe aha so fine a obenya abada etwa baby ama baby ete no kra koye chi a eye nsema ejadifo edi tu dwa no wo kire se na anu ada fiada police for etu omo hu montin so wo Kingsway ha ehwe se ejadifo ye omo sisi kwan mu omo nyina besese omo ne mafiri ho nti ampa ene se me du bepia mu wa ha eye ade se ahyen edi akoniaba eno na me pese me ni driver fo so endi nkomo na me nsi de omo so ewo kafa ho this area ade to fo no se mama kwan ho nti na ma traffic na de mama we say I use my energy pa and the Monday pa the anka traffic ni baby a ebedu no now so ye ba dey okay so my ade be won omma na nye se ombejai omma ne koso nko won o my ba kon bo musa fe de o chana be ba na mo san de gwa no bi but we de omma ne nka ho my entwa kase no eso na spare parts dealers bi se ene se wo muntimi ente won niema no so na eye port import duties no ano odin ye wo mu se sidi no aya kono e wo dollar no entam de nanso ko a port ho ko yi niema no duty no esoro no a ti saban te so ma wo mu a won so bete won de so ne kase edi nkobo for woman da spare parts anu woman association ewo Greater Accra dia to edwedifo a woman eton spare parts ewo aboso kan se woman enhwe se dollar na sese ama seed no enya hoden no woman hwe se woman ne ma woman ton no woman ebete so na no na Adom news in central for ye ne edwedifo bia woman aboso kan ebetwetwe komo bisa se anya bia so woman ya homboa se woman eti woman spare parts ne bo no so ana de woman so di tu ye nim no 2022-2023 ana amampanyida da president Akufo-Addo the vice president no ka say wachi dollar she ne kotokum ye hu na okwan fa so na dollar na pie fi ne kotokum ye hu na dollar na 17-18 emadwadifo ye ho chie papa waboso kan ade ntia ye ne ma ye fandodo no a ye difirabo amano ne na eba eti ama import duty ebe kosoro ya wiso abedu ba this time ana aba foforo ye den aba on by 4 months 5 months money na yekoi ana dollar na ho de na sate say e ba form na e ba form no nka ye hwekwan say anse ye betwa tie ye niam no so no ye hwekwan say nka import duty no
aban say wate so esa ade ya dollar na ede e ba form import duty no eda so jema ko ejina bibia oba bi ejina enti ade ntena bi twan ate ede ma so tumi atia be 6 months dia na homre no wo sisa bia na afa wo be kra na ma na ba na afa wahu price no say ofem aban no so imported duty a wo so be no na no so ofem ba se no yen pipe bon say be ba fem mom se si afa na yen hu say you know because tinema so a wo tinema so say empire yen bon say engineer na ihu se ampa ejina Midin Ede Prince Owusu Esiedu Adom News. Nsu eto dendene na no kwasiada no Kasoa ewa Awutu Senya East mensi mu no enipa be 400 de bebi ombeda no na mu odin kase no eto so bebi kakra na eya na isu ni wura Ufe street ya we pe na no so tambia no ye ka kire mpanimfo ombehwe nsuo totem bia omo ba ha no area ha de nsuo to bia ya ha no no omo ba nso omo ba ehu hwe obi ne busia na makofa me de akofa nkeme se me beton na nkakanka na me nye bia akoma na tisi nsuo yire ba kokranka nini na akọ nchene how many bags 15 bags akese about 50 kg 15 bags usual. Almost every year we experience this disaster and we are suffering. We're suffering a lot. We always plead that the government will come and see us. And wachi, Adom kasi ebo penimra shibidwania, ujinama wona wo Kasoa, Felix na akoye okuno. Ema ono so de sansimi eka ho. Ema ono so chire mu de kofa senso yiri nyina ebaye. Flood in the sea and we are koshe hono akoye assessment. You say engofo bebre kra, we have to help them to relocate from maybe omoteno echo other places. A bit more right now, you are pet temporary shelter here, Ashore dying any mosque. Omotimo for the time being. You say British Kasia Bapa, ewa hase no, Ukudi issue no, mind here, Pepper say a bed issue no. As one more, Mesne Cratchy, you were to Senya East, said Saba, and so the Sansi Mutuato. Numani and Nam Swinima, if we Iron City, I be drew ahead of Japan. Ushimi, what I feel. What is a pattern Himina, Elconia, Gata Baku, Timmy, former Himina, Nami. And I don't say, be a one to Chima, they call us here, Bissase, but I will fear no be away, you say, but they be a wood to Chima. Na wasanso tona emuhunsun so na Adom penny for say enipa be say 3,000 so wo ye adabraka Sahara won so kwa huhia mu pa emunsem ni. First and foremost, thank you very much for joining us here. Like my coordinator said, we've had this challenge over the years, and as an assembly, what we are looking at after my discussion with them is to try and fix the challenge we have, not for us to every time walk in here and sympathize with the people, collect refuse, and then give them something. But it is time for us to look at the drainage system, what we need to do about it, and we've decided to fix this once and for all. Assemblyman Awardona Sahara enso editu dwa se nanu kwesiade enso etoye no eyade a aboewura wo manfo efie pa na namaye odo a emu esi no eno ka ho bi na ba beto dwa se wo manfo a wo mu ewo national security enso akoye lakeside ewa denta empatem ekohwe eye insobranta nanu kwesiada na etoye emane nam so ema nipa bi mu eto anananum wonse do ema ebi mu nso enya pade eseye no. From yesterday night, we started the assessment. So we went through all the municipal areas, flood-prone areas, which everything is fine except Odola, which is flooded and there is problems. You can also see this earth drain. It has been here for a very long time. And this time we are not going to say sorry, but we must fix it. So I'm going to. We have gathered a report, and we are supposed to send a report to administration, and administration will take it up and make sure we deal with it. TV Bedroom Kasia na ugiso esha no midini efia amankwa tamaklo ye toaso dia na osuku ni ba ku bi e na aboa
ama enei Osechirichire Senior High School school ni bia na wode locally manufactured pistol asha ne ho no mpanifo nsa tumi aka owo second year student wo school no mu headmaster Kasoa afa ho Emi school ha no mate meka se so mu CID fo a but omo ye informant omo no die omo behu a enkoso yie no no maba bo mamane omo share management members so a omo timi bo management member bia so amane se ne be ya so beti a ibetu hu ana mon tentem nti emu bi na anajo omo baaye wukwada anajo omo baaye enu kura de ma ewum omo ye miensa no meka che se omo hu se boy bi omo susu se Awutu ode ba classroom nti e ba sa omo yi masute no ma mo hu wa die sha ase se ye hwehwe abemu ano ye tuesi na dormitory ye hu no ene ye ko hu ye ko ne class ro Otoa ne nkasa se nam sa asam no wa aban semuti aban wie ne dia a sukuu no so hyehye ne mra no wode bedi sukuu ni akwada ye de na akọ police station no se police no ene aban mu omo ye bibia wie ne ye de ne ba na afia ba behwe mra nim sen na mra ne sie mra se udi tuba ne ye de ukọ discipline committee na asotwe be ne se ye de board ye behwem na asotwe fata no ye de abo no na etini aboa ye nyina Otoa ne nkase so ehye awofo wo ma ewo Osechirichire Senior High School anohoba se wonka wakomanto won ye na me fa kwa we so na ma hye awofo wo ma wo school ase ukesi de ye discipline no ye ntoto na so wa ha ade a yigire mu pa na obi anka na komanto ne yero Yenye no so na Adom TV Badwam kase na ha na brema kwan na no pe ye de asie yada se emrani adaje a wode maaye wada wo mafe ne yede de bonkrata no ene online de no to so nti twen ye nche ye basisia